everybody. I'm starting a new project. I want to read one page a day from this book that called to me when we were on Kauai and we went to their little historical museum, the ʻōlelo Hawaii of Davida Malo. And I am just going to set the intention to read one page a day and to study from this in addition to my work, my memorization work and other work that I'm doing. We'll see how far I get. O ko Hawaii nei ma ʻōlelo kahiko mai. A ole I a ka loa ia ma ʻōlelo o na mea I hana ia I ka wā kahiko, a me na mea I lohe ia na ka poʻe kahiko mai. Ua a ka uko paha ke kahe mau mea o ia mau ʻōlelo. A ka, o ka nui o ia mau lohe ana mai. Ua pohihi wale no ka nui a ka ole na moʻolelo kahiko. That's the first paragraph. Elua. Ia no ka mea e nui loa ai a pohihi a ka ole ka lako mau mea kahiko. O ka lako ike ole ana I ka heluhelu palapala a me ke kakao palapala he paapolole ai I ke kakao ia na mea kahiko. A lako e ike ai a me na mea a lako I lohe mai ai I ko lako mau makua a me ko lako mau aina I hanau ai. A ka, o na wahi o lako I noho ai kai hae ia mai. A ole no I hae ia mai na kulana kauhale o lako a me na muli vai o lako. A ole no I ka kau ia e a ka kapona loa ai I kia wā ke hoʻomaʻamaʻa ho aku I ia mau mea kahiko. That was 2. Ia e kolo. A ole no he palapala haʻi mai I ko lako wahi I noho ai a hele mai ai. A ole no I haʻi ia ka mea na lako I hoʻokuke mai a me ka mea nana I alakaʻi mai a me ko lako waʻa I holo mai ai a me na aina a lako I auana hele mai ai a me ko lako akua a ole no I haʻi ia mai. O ka inoa naʻe o nā akua kiʻi o lako kai haʻi ia mai. Ma ka waha, wale no naʻe o ke kahi poʻe kahiko. There's 3. Ia e hā. Ma ka paʻa na au wale no ka poʻe kahiko mālama ana I nā mea kahiko. O ka paʻa na au no ka poʻe kahiko palapala I hoʻopaʻa I nā mea kahiko a pau a lako I lohe ai. No laila, paha ka nui o ka pohihi a ka ole ka polole pono o nā mea kahiko a pau. Ua pono paha ke kahi mau lohe kahiko, pono uko paha, a ka o ka nui o nā lohe kahiko, ua pono ole maole no ka nui. O nā lohe ho mai paha, ka mea I pono ike, a ole paha I pono nui. That was 5. Okay. I think I'm going to have to read this again, but I'm just going to practice reading. And something inside is telling me to maybe even handwrite this because that's how this great scholar did it. How this scholar who was trained first in the Hawaiian way, he was born 25 years before the missionaries, and there was a certain way that he was taught in that paradigm, and then he was seen as being gifted, and then he was also trained by the missionaries. And what I
find is really interesting from the perspective of the people who put together this book. They thought he did a pretty good job of being neutral. I think he was a good politician, perhaps. He was able to navigate as an advisor to the chiefs, but he was also to navigate with the missionaries. So I'm really looking forward to learning from this book, and I am going to go through the process of